Pemirsa krama lanang istri banjar adat Samuan kawan ring desa adat Samuan tedun antuk ngaturang ngaya sejeroning nyangre pemargin karya ngentaglinge memungkah miwah mepedudusan. Parikrama inucap cihne pesikian krama antuk ngamong tur manggih yadnya sane satuike. Asa puniki kanan krame sejeroning ngaturang ngaya ring pura Prajepati desa adat Samuan Badung. Anutin sekadi among-amongan sane sampun keudarang krama lanang tur istri tedun anutin gala soang-soang antuk ngaturang ngaya. Krama istri ngaturang ngaya antuk menjejaitan sangarianin sekancan sarana bebantanan wenten taler ngaya ring pewargan. Selanturnya nih krama lanang medue amongan ring sejeroning ngayah nyati miwa sanilianan. Ini seksi dapur, harap senyum semua. Senyum. Ayan krama lanang istri puniki sejeroning nyangre karya ngantek linggi memungkah mepedudusan medasar tawur manca kelut miwar sigane sane puncak nyane kemargiang ring tanggal 17 Mei war sekali talinan melikur. Di sadat Samuan kepa antuk tigang banjar inggih punika Samuan kawan, Samuan kangin, miwah jemeng. Indik pemargin karya ring pura Prajepati puniki kemargiang wusan sawetara wewangunan pura Kebecikang. Karya sekadi inucap nanganin kemargiang 17 warsane lintang ring warsane mangkin pemidabdab upacara sampun kekawitin dawak 7 bulan lintang. Juliana, Bali TV.